He hamahama I te reo Māori ki te mā ke te tauhoko whare. I whakamahi au I te reo Māori I roto I oku tohu, kia whakamana ai I a tātou te iwi Māori ki te hoko whare. He kai hoko whare a Andrea Fenton e mahi ana mā First National Real Estate atu I Rotorua. The reason why I wanted to choose this pathway is because growing up I was around whānau and friends who never actually owned their home. It does build a lot of generational wealth, and growing up my whānau and everyone I knew were just excited and happy to be renting their home. Me te aha ko te tōmina nui a Fenton kia hunuku ngā whānau Māori e a hei ana atu I ngā whare rihi ki o rātou ake whare. For me it's about creating a safe space for Māori people to understand that it is a achievable goal and it's not just for predominantly Pākehā or upper class people. Us Māori can definitely own home. Ka mutu hei tā Fenton he hua nui tō ngā tohu reo Māori. Ko te hua nui I puta mai I oku tohu te reo Māori, ko te whakaaweawe I ngā whānau Māori kia āhei rātou te hoko whare. It has also been beneficial because my current clients are Māori and they are very proud to have Māori signage out the front of their yard. E whakapono ana a Fenton ko tana mahi he whakatuwhera noa I te kuaha kia whai wāhi ai te iwi Māori me te reo Māori ki ngā kokonga katoa o Aotearoa. My message to our current government is that te reo Māori is here to stay, and whether they like it or not, it is going to be uplifted and normalised for our whānau. Moko nui a rangi, haere huka rangi tauira no te reo irirangi o te arawa mā Aukaha. Ko te reo